subota 15. oktobra 2011. godine. Žurka, veselje kao i velika muzička zabava u organizaciji Radija Veseljaci. S početkom od 19 časova zabavljat će vas velike domaće zvezde naše estrade, veliki majstor klavijature Darko Pijano. Šarmantna gošća te večeri sa prelepim glasom Nataša. Ne pomažu doktori, pogled iz leđa, neka to mene vređa, ako želiš tako. Specijalni gost te večeri je zvezda narodne muzike sa velikim glasom Alija Hajdarević. Nemoj je kleti, majko moja stara, nije ona kriva, nego ja ti si udata. Sa prozora bar me pogleda. Žurka i muzička zabava bit će održana u prostorijama Kuglane, Kegel Centrum Stuttgart Feuerbach, Am Sportpark 9. Sve informacije i rezervacija mesta na 0176 786 34988, kao informacije na veseljaci.eu. Žurka u Stuttgartu.